HSLC asat lang along pan troxike rapho made 75% pen abad ke long atoma pan Anandoram Borua Cash Award ke pajir. Krong pliatobar kaselam pon along section 2 along le kipi ka pajura hut ke long dun dia tum aning kang samse ke cepaklang. Kei hijan kacebohong ajutang Abirta. Abirta kacang hong ningarat doa natum setame pinya Abirta angton pengar jek tha. Assam angkang pi breakjam district along HSLC asat lang along pan troxike brapho mate 75% menabad kilong atoma pan certificate lapen Anandoram Borua Cash Award 2022 mate suri hindi rain kora hini ke pajir pona sonse Karbi Anglong along ta Karbi Anglong Autonomous Council Education asai ka matum pen chepatir piponsi Dipu Langkong habe town hall along bang pharo hini ra thongke bra troxi lo charle osomara tuma pan certificate lapen Anandoram Borua Cash Award suri hini ra inkoira hini ke pajir pon Bangso Mayalong Alohiaman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, MLA, EM, MAC Atung Lapen, DC Dibakar Nath, IAS Atung Chetongdon. Bangso Certificate Lapen Anandoram Borua Cash Award, Surihini Rainko Rahini, Kepajir Ponalong, Karbi Anglong Pen, Starmark Kelong Apai Lake, Bang Paro Isira Troxicap Runner Cap, Lapen Distinction Kelong Atuma Pai Lake, Bang Pokebra Sircap, Lapen kaptu kami pangrum pen bang pharo hinira thongke bra troxi atuma phan certificate lapen Anandoram Borua Cash Award suri hinira inkor hini apharman pipajir ponlo bang somaya long Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaninje ponke kidam tang apor hut HSLC asatlang kitok ang theko anna kimi laan sosesi ke bang ja por hut ang thekimi ja phan Karbi Anglong Autonomous Council pen che parai ponsi Karbi Anglong atok ano ke doan school long ta education EM Richard Togbi ke japona tengpen ningkani siang bong pen school long akisung ake boyalam kachini ji aphan dode sangse pen humri dambom no lason si ke damtang apor hut Assam government pen ke pangdak pon HSLC asatlang ki undunde pin askulan ke inghap labji kwa tengpen Karbi Anglong along ta pinangan askulan men tlang dunlo laso tengpen Karbi Anglong pen angta na school an ke inghap lablo bonta Karbi Anglong along ke ing hapon pilo Karbi Anglong school along ke damtang apor hut HSLC asatlang undun de lo tema bonta non ke bangja apor hut pen ke bangso school aphan sadlang ang theke pa messenger aphan si claim ponlo nasi Karbi Anglong along school kang habji to anta ing hapon pilo West Karbi Anglong East Karbi Anglong ami mili total 345 students aji 16,000 তেওঁলোকৰ একাউণ্টটো সমানে কাৰণ তিনটা বাজি ক্ৰছ হৈ গ'ল এতিয়া তিনটা পাছ হৈছে তো পালে আপোনালোকৰ সবে একাউণ্ট ষ্টুডেণ্টৰ একাউণ্ট সমানে যি কি নহওক যে কাৰ্বি আংলঙত নেক্সট ইয়াৰ এনে ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টক আজি যিমানখিনি 345 ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 16,000 পাব অহা বছৰ যাতে তাত ট্ৰিপুল যাতে হয় তাত ট্ৰিপুল হয় এবাৰতো পাইছে 345 অহা বছৰ যাতে 1,000 প্লাছ ষ্টুডেণ্টে যাতে পায় তাৰ কাৰণে মই বিশেষ টিচাৰ্ছ বিলাকৰ টিচিং ষ্টাফ আছে আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু এডুকেশ্যন EM মই তেখেতক এডভাইচ দিছোঁ প্ৰত্যেক স্কুলত ভিজিট কৰি ষ্টুডেণ্ট আৰু টিচিং ষ্টাফ বিলাক লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি কি কি প্ৰব্লেমছ আছে সেই গোটেইখিনি প্ৰব্লেমছ বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মই ৰিচাৰ্ড টকবি অনাৰেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ্ছ Karbi Anglong Autonomous Council এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট তেখেতক মই সেইটো মই পৰামৰ্শ দিছোঁ সেইমতে তেখেতে প্ৰায় স্কুল ভিজিট কৰি আছে আৰু ৱেষ্ট Karbi Anglong যাব আৰু প্ৰত্যেক স্কুলত প্ৰত্যেক ব্লক প্ৰত্যেক স্কুলত উইদিন 1 ইয়াৰ এটা বছৰৰ ভিতৰত তেখেতৰ হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল এমই স্কুল এলপি স্কুল সেই গোটেইখিনি স্কুলবিলাকক ভিজিট কৰিবৰ কাৰণে মই News Report Karbi Anglong Live
National Highway Authority of India lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum cherap cheto ponsi National Highway krong ni atowar along puthot krong pliatowar nangsalam ponlo bangso krong pliatowar kaselam ponahut towar RVRAR atum along le setame parlo ponsi longle ka parlo pon anama bangke pipajir pon bomlo Bonta bangso tangka ki pipon hot section 2 along longle tangka ki pi ka pajura hot longle hem phuwek vekatuma bangke kachil longdun bang vedara jok ki ongdung araratum ningkang samse cepak lang ponrenti bangso tawar ka selama hut longle chot kalisi thengpi thengprang hemrit ka heno ke doan anam setami ki pi ka pajut ponje aphan saiden ponlo bangso section 2 along longle hem phatuma phan amen doma abema lapen anam ko ansi ki longma pu kachini pa meja phan pura ki damtang chiti ni hydroxyr ni denarong sericulture asa hema thengno longsi padu pondo bonta kapaklang ali salong longle hem phu wek lapena tangka setami kilong nang ji vek atuma bangke amen ka videt na jo ning khang samsi chipaklang ponrenti kanong karbi long life kala ratum don pinili tu karbi long life team pen ladak jasamet sericulture office sa hem silong sudulo dek teraro pinili ladak labak so sa hem long jasamet dak aero mondol office atum pensi staff atum pensi pini labang so agreement mate labang so jira puthak kono longle puthak kono lapen la kwan ma kelong nai ji labang so anna ma puthak ni agreement padu kono section 2 long stabe section 3 long stabe labang padu kono sitabe interesting alam ma lalo forest long sitabe 16 crore apan kanang lelo sitabe labang so tangka apige 8 crore option si arjudul long ke la so pcn ke ala letumta 40 apige 1.5 crore pesi labang so tangka stabe forest long nang lelo laso sangka si department kina long stabe kelong nangji tangka pasami 0.5% laso si nang le chom laso te besi penagana tumke thepideng pan jong si hopera thepideng pan jong si sigun punon mate kape adon so thempi punon ala litum kelong ni tangka sitame la long le den sitame lalo edho tum man ke aju tan thepideng pan ke tu sitame laso la tu sitame long le den sitame arong de dowe chupathebe bang ko bang itu sitame labang so arong tang pen ala litum tangka long le den nilitum wodhonga ji along ke do asai hem along le along bangke thengpi thengprang do anta dun em bonta ko anma ke long nang ja bangke long le derasa setame along le ki puno pora hora bangke long le mondola tuma phang than pachini dun pa melo bonta nona bangke jum heksi thek long lo napen la son si ki ongdung atum ame thang ka choe cho som vega thengpi thengprang annam amta chelong le kusi Karbi Anglong Autonomous Council em barin ashok teron pen ningjepong tu non den gong paso 4 line left right longle kon ma longle onara tum halak kapuri tum pine bangke agreement pusi ni da khobolong si non ni ta dipen kewang lo si non da thek long teng polong te nili kum ta da paro khalong pa ki fis long longle puri da ke commercial si puri hadak boundary wall tu gate tu toko rong tu tengpi rong tu sanona bangke di thek dam long teng polong te nili expectation of teng ni tu expectation of teng ko anma ala along le anam apa thengpi di kelong nang la so teng kalde dang na kalde dang na besala so teng polo dang te non la proper highway long le commercial long le milu tu son son si la hai long le long anam apa na ahok pek kalde dang na polo dang te akapte ke nidu pen kapju long teng tum te penang ana tum ta along le hem pu ko an long le tu puri la so teng kalde pusela tum ano tin ta dingi नीली हेमालों के सर्वे के बांग होरा बांग के लोंगले लोंग के दो लके चाबारों कोवे आरों लपेन लांगटेंग मते फिशरी सेटामी तोकोन एडलो बोंता नोना पोरा बांग के अली सलोंग पावी पोंडेरा बांग के कोसोना जाडलों सेटामी के लोंग नंजे टेंग पेन आवी एडलो पुसी इनुरा बांग की पेन निंजे पों pot pukuri ta chelong le angkela irikar sarta gani kobe ta dorong pri thom be he kobe pute angkela pen mula forest ta long le banga sabe ta chu long lo sa asik ki pone an ki kom ke ngeno la banga chata be nil lo saring ta be lo kobe potta be irikar sarta be forest ta be se konsir so irap nang ma halapu longle mondol atum pen kaning je pona tengke forest asai ka mahin pen bangke bangso section 2 along pipon pe pusi herang kya phan thanpon la to thage de la forest department so ready la jitu 50 under है दी इधर के पिकोन पे पहले तो पहला जितु पूरे के थे आगे इन्होंने दो चिलों पर
ada pini kono so sedang tu masuk pasai ini. Nang badi pilihan tu jahan pihak ke bagi bakal. News report Bikram Teron, Karbi Anglong Live. Amreng Border Committee Nijang Karbi Anglong along kedo nili ning arong o lapen ning che thadam piklo amreng a habar along kedo mate adui a hoy along kedo rat lapen longle phelang kacharai kom thek apot choro piklo posi United Khasi People's Organization mate UKPO amaipu P Ratane District Press Club of Karbi Anglong along pherang kya mai kang yehud lamjai Kedamtang chiti ni phai trok arni Amreng Border Committee mate ABC asong pen a hoyalam ki gechapang samje aphan state hini rat pangre atum give and take police phutha ke kham khya sai ke jali natum aning cherot khut pen kache song pen rar atum aphan kang thor thega pota United Khasi People's Organization atum pen kurwang thu pajirpo Lasong bong United Khasi People's Organization mate thihek pen UKPO asong amen ke klang rock Lapen ancho takalisi voter ID ration hai hui pangrum si kedamtang MSC kilik ahut vote pajong dunlong le det lupwa koi ki pike nili mai phu lapen bidisara tum pen arpu ke claim atum karjulong pen manghu pronglo Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik ke wosik ne final kebarni repol ke kep arni lapen counting ke krehini surihini ra inquire hini arni lo Lasong bong kilik ju et pen counting tame tang thu etsi vosing ne phai krener kebarni ke nilitum umlapher auditorium hall along United Kharwang Nongtung Dorbar mate UK India tum chingki chingwaisi puthot songa kimi mate United Khasi People's Organization UKPO amahang patheklo naso UKPO ke Karbi Anglong Autonomous Council arlo ke do khasya khe pharman kalana la honji lapen ke kupina kenang so do pulotangte rat pangri penta kaching kija song no posi pherang kya maya long pen ningje di tum asong pan le memorandum ki pidam ta kali la pe thu longwang pen long la LN to sonani la bangso dingo la bangso asong lu la bang nong lu ne area committee do la so asong pa silang tundam lo ahok la pe alam tum thelong le tin tami social media long pinang ke given that policy la bangso lam ke ne ni ke chikroin the athe la ke 1951 ban la bangso border abu thak tame non pudda long la along area do la border pakat 1951 la gazetted notification of central government ang survey hala so tensi la bangso ke buko Komaramunit si ration card voter ID kapang rumpen vote pajok long le detlo la sopu taktame saikhi banra nang baklang itha nili jongjong ke ningduk piklo to memorandum no PPC jong lo ala da la bang so aku memorandum ni ke chuni teng ke la da ke tum ke do khasi tum itum hang ke chok ke teng ko da tok lo la ban ke mi tum pandak panam konon ko se da tok lo nasi la hayalam sini ora memorandum ke ni long list tami ala so social media lo pen ni ke lo la si ko ala bang ke amuni tume dam buta la bang ta dam sitami la so abang dari ke do web amuni tum dam ni dam de la ke ni di ne ke la ke bang dari ke la ke ni di na ni ke salam tadi la ke government of India pen Assam pen Meghalaya hala so bang pathiat tang lo la so area ke Umar madak ke do la so area lo ke la ke yang lo mate Assam le lo Maduda ke chok cheke dolo la songbong pen lam klar ka chipi pen ka dia hen lo ke the nai a hokalam Karbi Anglong Autonomous Council pen kerapon hemso la pen ason asanabar sai ki pielong ha dakke do amrenga ha baralong anar khasi labang nong philu ratum chodeng dun de datlo bangsolam ke ahok lo nili jongjung ta ningduk lo athe ke litum bangsong bong ka chini nangji ke khasi kheng bong komarne ke khang mate chodeng nang ne puki puatum ke do ko ga jobji na pen rachari alia phanta hai buta UKPO amaipu ratane pen jongpon news report Karbi Anglong Live Dhansiri constituency ke parlo daldalia habar Karbi Lochalia song mate KSA Dipu Regional Committee pen daldali head branch atumben chelangsi school asahem kahumridam
Awareness campaign for quality education, Mate School Surveillance Program, Karbing Autonomous Council, CEM Dr. Tuliram Ronghang, Lepen Education in Charge IEM, Richard Tok Bikapin Khada Tengpen, Karbi Lochari Asong, KSA, Dipu Regional Committee Kongchunbang, Soron Singh Be Hinpen Japon Dinsi, Daldali Head Branch Amaipu, Rohen Hanse Penchenglok, Klembang Phuatum, Chelangsi, Dhansiri Constituency ke Parlo, Daldali Hawar, School Asahem Kahomri Damasai, Kideng. Labangso Kahomri Damasai along, Daldali ME School, Daldali High School along, Humri Damlo. Bangso Asai Kedeng Ponalong, Ketek Damlong Ke, ME School ke Charlie also Maratum Anta, Amek Lang Ding Pen Kapor Hianta, Tek Pami Melang Sonsi, Tek Damlong. Sonsi, High School along Anta Lapu Sonsi Tek Long. Lapan Daldali ME School along, Tanbang Kavipen Kasik Sak Tetan Do Pusi, Kahomri Damahon, Jetandun. Thank you. Nitum school visit damlo. Daldali ME School. Hodak I school only tumka visit dam thek long. Abang ke ningduk pik. People mamate hodak lo charli asumardum han kethan ke pangkre. Lapen kethan ke meme. Lapen accident tum. Kuan ma ke develop ning bang develop thelong le. Plus hodak teaching समय कावे मोटा किसुम हेतपिक होडक डोडली एमई स्कूलों किसुम बगे लालोजे मैथ्स टीचर हवे साइंस टीचर हवे बोलोते खान बांगडुम से आवे बोते हाई स्कूल कसनसी कालुदुं थे को लापेन कसनसी होडक हाई स्कूलों अलुक्रा पेलोदे कसनसी आलांग तुम हाई स्कूलों मचालुं थे को होलबang council समय मठानेंगी Apithu Dhansiri English High School along Setami Humri Damthulo Lapen Kechali Osomaratum Tek Soisai Lapen Tanbang Atumta Chepadugo Asonsi Halada Kedam Hodabanki Tek Damlong Sonsi Labangso School along Penangana Kisungdo Lake Boundary Wall Toilet Mate Barpi Barsukiti Hem Classroom Pathuak Lampen Chenglok Penangan Kaviason Tek Damlong no Nasi Prabjin Pen Karbianglong Autonomous Council Education in Charge IEM Richard Tok Bipen Kerap Kipachir Dam Japan Pinpura Lo Panongsi KSA Dipu Regional Committee Kongchunbang Soron Singh Beredeng Dhansiri English High School Headmaster Hinpen Pajir Duntu Dhansiri English High School Nitum Dagwang Lo Dagwang Pen High School student mangke nitum Ningrong Pik Ate teaching staff tum kithane me pena job student tum develop abang dopik amasi ni limangta dak Dhansiri High School lo mangke ningrong pik lo lapen isi Dhansiri High School long ningduk dam mangke school building bang me wedet lapen Charlie Asumardum han toilet ave lapen teaching staff han toilet machine ave lapen plus that classroom kacitang te student ke open teacher ke kom lasi nili education em han uthot thuniang tung bangela loye Dhansiri English High School long bang teacher bang mission toy thuben mission toy thuben smart man pathai ban pabori ban se chunilo News Report Karbianglong Live Bakalia Higher Secondary School along Kalitang Ram Singh Hanse Chikimo Men Pen Cycle Stand Kikimpon Patang Pamesi Kalitang Ram Singh Hanse Achor Vidyavati Borwa Teron Pia Hin Pen Ingpu Ponsi Bakalia Higher Secondary School Atuma Phan Photai Pon Lokechali Hemlong Kopipia Son Lokenang Sot Nai Lokechali Hemalong Akenang Sot Nai Ke Mesen Lokechali Hem Nangji Kangye Dim Mate Bench Decks ke pathua klam barpi barsukiti dim ke mesen ki jona langpen chenglo pinangana kenang sora sonto la songbong bena kenang sot nai ke cycle stand ta isilo athe lo charli bom amu maratum methang a hempen ki bang iaphan cycle pen ki bang a phaisi ke ong along bena longa school along ke mesen cycle stand ka vedet pen to wara kung malom ke pasang nang kok pen anjok kang bosetami dolo Lasona kisung along ke Rabdun Japan Mathasi Kalitang Ram Singh Hanse Achor Vidyavati Borwa
teron pi lapen ahembang isi atum lo ke choli amumar tuma phan methanga cycle ke pasang adin donang ji puma thasi ning ke me pen kalitang ramsing hansa men pen bokolia higher secondary school along isi cycle stand kidam tanga por hot pakim ponlo laso penajo non kikim kerang patang pa misi kidam tang chiti ne phai troxia ni ana bangke vidyawati borwa teron pipen ingpu ponsi bokolia higher secondary school atuma phan hodai pon News Desk report Karbi Anglong live Pinia Abirta kila ponsi kang toneglo